Abusiafo ebecho obia ma obia ajo ofa pike family na so na wono nti oba no awoso na abusiafo ndodo na anya bia he. And I say we are here to talk about Beyou and Akete saga. Beyou. Pedidi. Wa begina ha pedidi. Ebi so be count dia, also ba be count dia. What? Kwese watare. Abusia mesera oba no awoso na onu so anya bia he. Beyou ni Akete issue na say no bia gina ba bia na woka ne opa bi. Obenya bia hwe nti so watare no. Obia gina ba bia Obeba me sema menye mame mi wi amefro na so abaye wo de. Na maka nenten baba. Oba no aka nenten no aba nti gina ho. Abusunya oba no wa woso. Na ye monitor me unsa me ba life a me mpe kasa tenten se be kasa tenten but niema bi nkoyi e wo niema bi wo ha nkoyi wo social and media so kwa kuma ni be se social and media as one can be an eye style. Tuba no wawoso na ya start na ya se be ka Akete any Beyou na omom wo akire na omo kan omo pe bie na no ma na wo kan omo pe bie na no na wo kan e wo pe ba bia be tackle more 50-50 na Akete maame ni Beyou ka 50-50 no ma da bi no wan say it make sense to me nyansa sem ni 50-50 na wona Akete na kan say 50-50 no it make sense. Inti na busuamon wo so na start na enka wasem no na yenko yanim me ni atu Beyou no bi ato me da fam me me da fam ti mi nsira hwe ase afi ni me sori bi di kan to me kura to me because mo ya we keleboy issue no the same na happen to Beyou but ebe no me yama say me nka we because otweman so kura enkosi hwe but ni ebi mu kana kire no it make sense it say nyansan nim ese me ka the painful truth na bia ya we because bitini ba bi obi na no work kan e ope bitini ba bi obi na no work kan e ope ufi say it is a programming programming akora anya easy na wo panyini no kora dodo sen no wutimi ye impen for dodo sen kora na set ana say move e ba ye dodo sen ne omotimi mom push wo mo nso obi ati ba bia no work kan e ope obi ati ba bia no work kan e ope obi ati ba bia no work kan e ope nja busu amon woso mon tag Beyou mame mon tag Beyou no bi na mon tag Akete mame mon tag Akete papa na mon tag mu za Akete wo fa bi so betena ka bi mo kika ono so na dwen mon tag no nso metie bi because akora na de o do say nye Beyou ba Beyou ni akora nso control but muntimi ni meka 50-50 asem sa 50-50 asem na no mo ka no ho na me person na me tag one more say it make sense nyansa sem ni sa 50-50 no mu what you say na how come say nti say afuo kura na nka mo start yesem ya afuo na nka mo start yesem ya nti nka asan ye wo de na ye nyina na ye ya ye afuo no a nka ye dua nka ba support aduade ye do ase mesi mi pedede ye do ase a wo ba support omo be do no am ye ti omo ka eduru say ye twa wo ba support na wo de ye gu ase nwe ye do asasa no nwe ye bedua nwe ye bo spray nwe na wo be ka 50-50 asem we nyansa asem abusuamon wo so ma me bi ato me pen me kelebo issue e ba ene kra na ye gidi be esen Beyou de na ba me tenase ye huni se me tenase na ma ka se na sei na kelebo na sei no nza sem bia nbi ko wo ye dan akora na nya wo ba na ade so nya wo ba de ade na nya wo de wo ye dan a nya wo de nti ya wade bi wa ekoso ha se ye Ghana ha na atamse na before na nkasa na bibi ha problem kakra wo pa problem kakra wo nti na busuamon woso na ye monitor ne yankokra bia metie bi ne yemfa adana ne yesi ye na ebe ye no yemfa nto na enye yi because enye easy behind the scene munim but ye project na kama na ye de ba na project na kama na wo je say akra no ye more than na mpaboa na ye nipa no mpaboa na ye me na mu no ene mpaboa na me de ene nke expensive say man respect akoto mpaboa say 10 million kra no koto ya mpaboa no nye na me mpaboa na ye kwa hwan de mpaboa na ye ko me na ma hye mpaboa na me de mpaboa na ye ko nti nke ye ka nka hwan no sombo na wora mo motifia mo nim kwan e fa so ye bibia mo bia ma no na mo ka sa mo bia ma no na mo ka 50-50
abusia ma start kura na me 50-50 na o makan na me nkyere o mu bibia ni so say o ka say 50-50 sika ba Akete ni Beyou enchem 50-50. The reason why I make sense no na me kyere say production no so mu wie project no the project no ba out won say ye the video about YouTube, ye the video about Facebook, ye the video about Twitter, TikTok na say na say na TikTok rather say enye scene bia because all the phones you are o kan you be kan we are TikTok enye acting. What do you see? What the phones you are? What can you be kan we are TikTok director bia ni editor bia nche denim. Na wo no akope Beyou na akope location. Obi obe handle camera anywhere until 50-50 nka mo cha mo de Beyou ni 50 na onu benya ni bi ni ekotua cameraman ka editor ka ana sa Akete de ne mo de ebe appreciate omunyina ebe appreciate omunyina but omunyina Beyou aya de Akete aya de ba nsam na kuku akire nsam me yema dwen sase mo mi nka bi but I say ekwa ma me no kotena ha na wo ka ne ope e so wotena fie no wodwe no hunu say Akete aye Beyou aye bi na konfo bone etena yarefo wo na konfo papa no ba konfo bone no nse se wo boni dimbone ana nse me hu de we mention kasa asem no but it depend more someone for bebiri nya sa adwene no enya possible and say sa na man nyina possible ntimu me yenhwe na yen siese sa ayi ni ye because we Kevin Fosu Klebo en onye mi busuani sa se me da bia me ba meka Klebo onye mi busuani abusuafo so mu hia o made de na amma omo kromni like the way Beyou and Akete de na ye na me de can happen first the following year na Akete so de na happen no nti wo start here wo hunu busuani nyansani bia o wo hunu busuani bi o se na bi ni mu do obetimi manage but wo de no be kwa twitwa kwamu tintan ne kwamu nua ne wo ba bere sa wo baduru no wanya obi a ono se we busuani wono ne betimi aya ne wo ye no so starting no wo hunu se nipa no nti eno no me to me na make sense because obi ato me pen ba wo kan bebere kura enkozi hwe ade anya wo de anya wo de but se adwuma no ma krosu a nsam na ne no machire ena me na me yesei ena me na me yesei ena me na me ba no obi ankasa nya wo ba ne Akete ma me na Akete papa mo ne mo ba ne mo no betumi a kire ne Beyou ni mfa na ye ba starting no na nkesa mu ye bibisa na ya kire na wonu aduru ba bi no even though ni ebesi bia nya asi awie Akete beko Akete yakọ Beyou so akọ Beyou ye ne de nti Beyou ye ne de na wo kwatena interview we so na wo ka na wanye se wo kwatena interview we so na wanye se na Ghana ha nkurado do sen ni gipe month eno ye first a year nkese odwene ho nipa do sen ni gipe a month nkura even nkura ye kura type yi nipa do sen ni ana adwuma na Akete ne ye no na wo dwen se adwuma pa nkura ni sketch speed me hu adwuma kura me fan tag sa Beyou ne Akete sa issue na omo ye Akete no na se wogi se Akete na se wogi se me na me direct no me na mako edit no mako pe location no na me store kawe na waka no who expect more from me mampa mo kota sama kwa mbo ka mo fa ho chimi me kaya me pa ya ni to saba to pa ya siabo kafra nko wa hunu binio wo be brese ya la so no na bo hu kwa siampanyi ni bi esa me bash kakra because jimi ne ya doso system we mu kura too much jimi no ya doso ye start to say na yemfa behind the scene no mani timu ka sanye de na yemfa behind the scene no mani timu ka sanye de ne bia kwatena ba bia na wo ka ne ope we kwatena na wo ka ne ope we katena na wo ka ne ope wonim se we obusuani a wa wonim se me de we start na wonim se we obusuani no fast na bra na beka na be kire ne se wo ye na be kire ne wo so betuma ye na be start na fa na ye na me diduru ba bi na akoye se na bra we na ma me wo ba no won mini metimi ndi na wo ba bato me ene nka ye nyina nka te Ghana ha ebe hu ne ebekọ mwa it be make sense and somebody make sense so that me did the atambat as I dey ha ya because 50-50 asam no kra de nya kra ma me so ko interview bia wo san twen sa asam ne san nti won nwene de tese ho won nwene director se ho won nwene ne cameraman ho nti sa omo ya nka omo nya den na omo survive
ana adwuma no ne ye bede ne Akete ne onim ye Akete ne no mfa ne bede kamera di na ji se ye twa uwia woni bi 50-50 na monko di asem no we ni nyansa awai mimi binim ba bia me kasa firi obi ato me pen na me so bitu over p boy speak bro relative I'm too good mamba see you no kre mamba asam no kam se me nka bi ba anytime bia me ko social media bia no ubahu we page mama te wo ese be chen 50-50 ubahu we page bra bi te wo ne wo fa ase ne Akete o mo chen 50-50 ubako we page we te wo so ma si te wo ye chen 50-50 mu munim 50-50 munim 50-50 amon start sisi ye na monye 50-50 adwuma na monfa obi nduru ba bi ma ma ye 50-50 na nkasa cameraman na onu di Akete agide fon ahwe no so no ono nka be ma ne den ne dara te wo ma ne den na location kura location ba bi wo kura wo kwa duru say area ho no pese utwa ben twema ma utwa unim ho asem wo bie wanu ma gba 50-50 nti ndem wo ma mo ka 50-50 no so no monwene ni obi o support za 50-50 issue ni bia wonwene make an praying wa wo support za 50-50 na wa wo ka 50-50 because me ta hu ni social media man fo 50-50 Ghana hana na se wi ase na nkasa won ye nyina yentimi nyepe bi wo bi chen bi na wo bi chen me no nche se obetuma a kire me ne me nya almost wa wo se sa so wonwene you better think no kore pa na me ka no because nka me se me nka bi be se me kan bi to sense 50-50 na yam nyansa sem bi ani mu mame nyansa sem bi ani 50-50 na omo kan di no omo mo ko interview a 50-50 na me be se me be kan 50-50 asem mon tag Beyou mame na mon she na bi nko pia Akete mame wo na bi nko pia Akete papa na bi nko pia Akete wo fa bi na wo tika anu ma na wo bo Beyou voice na wa kan ye obeka wo bo Beyou voice na wa kan ye obeka of a PK me amini bi to me because me dey na me start yan kura no akura no was nowhere to be found abusia na reject family na reject and I me start here na me ye keten sa akura no gidi amanfo hu akura no wie no ni ubo hu se wie ne family member although nkwase adwuma na me ye no nti normal bi akura na nya me ba nti se ma ba gi na but nsem na ya mo kana kire na ya mo nwene ho aya mo nwene ho mo amo nsem bebira ya mo kana kire no mo titiru kura na maba a me pesa me meka bi no because awofo wotete akura easy ndi mo da mo nimisa ka no esi wona wotena ka anu na atu na akwatena ka anu ni baba akofo obetuma maka atu ba akofo obetuma maka atu nti kwa beka 50-50 asem bia mesra odwene ho nti mo nhye na omo akokọ so interview ba mitimi ko page bi ase ugbo na bi mo nti wona be twere 50-50 Beyou ungrateful ena Beyou anyesei ena Beyou anyesei ena Beyou na Ghana ha no nka nkra ya ube nyina na nka bie nyamantiri pay 1 million na haya brochiri mumma ya nwene kakra asema nka mesemi nka bi be se me ka bi 50-50 for mumma ya nwene kakra mumma ya nwene mo amu bie ma no na mo ka 50-50 ne mumma ya nwene enesa kasa firi wano baya na woka sa na we no we da wutimu no wo hia esa okwa Abraham be moshe wo na program wo 50-50 sesen adenta 50-50 nti sa na yekita camera gina chiri mo be ne den ye ndara te store no be ne den ye kwa ne te wo be ne den ndi emfasika ni nyama market no ngwedi mami papai ofai ni mo amotwe 50-50 no mo adwene mu na ho awo se bebere o social media nso o nim hawa tete akora o nim hawa o say 70-30 kura krasta na ye moasem 70-30 kura da so ye moasem ene dem se me kasa because mu hu mi say da se nipa ye din ye nim ye kan ba de bi wo ho a wo twene se den kura na enkosi hwe because akora na nya Beyou ba mimi die ne nti esi ama metuma aspect ye ka say expect ya metuma kan kwasasem bat ba bia na ye kan kwasasem to bia ye dwene because fie na ye firi mu no betete ye ba nyanye mama ye life Beyou ni Akete issue no na me pesa me kire o mo say abusuafo na ye 50-50 nti me pesa me wa life mama kire o mo 50 bra what you say
Ye nim nsem bi wo ha ye betima account but me hwa hu say enye bia na support sa hash kasa na ye hash no because obi mu ha omo ye mpanyimfo follow ye ntino oru aya me mpesa me kasa hash ba de bi wo so wan cast na ebe chia saa nti mo me ndara tini fancy the right way ye mu say 50-50 na amanfo bebere 50-50 no wow we 50-50 no bia dwene cameraman ho dwene the story na kra unse bi ton story bi mo twere nyom ton Sylvester even kra no 28 no kra sta na me nsam by 28 no e say 15 what I say e say 15 kwa akete wo 15 kwa akete wo upon income be nyina say 15 kra 10 just imagine mo collocation mo boto ade set story bi how draw story ni wi a esa moto aduane ana say a drink ana mo bakwa mo collocation be motuma afaka papa no wuntua bi maame no wuntua bi ofa bi na no keka na adwen so wuntua bi na wo be 50-50 zesen ara wa adwen ya adwuma abi Ghana en sesa wotena wa ye yesa ne mane ma no ese eno anu atwere no kese na ye normal maso mazi wachi se na ye normal nke 298 na wa akete ya save 2 na ma 98 ni Beyou save bi ni be bi so ye project na won to camera won to tripod won to laptop e dey editing won to credit na wo pe 50-50 wa adwene ho ana maka sa video ye na YouTube mu hu obi se obi YouTube a na money abere mu bie bi so enye mwa na da mamen kasa bi na ade na ahye me so ache firi kreboy de me pen so kreboy issue ba nyina man shara nka ho hwe covid TV interview nko ana me kwe man shara nka gidigidi bia ba sta na Beyou de ne ba na ama kreboy de na san ahye me mo because me ne kreboy de na ho bi kan kwase asem wa akire ba sta na no me tekina se ku wo ha ono se o ni sika ntino masa wo sika nyankopon bobia na nge bia benya ena wo nya me I hope sika kura wo me da man for comments kura na me kan kura na mahino amon for comments kura bi wa bako Beyou page ase mwasam kwani bi mo twere wo bako Akete page ase mwasam kwani bi mo twere mo ma yensu nyanza na 50-50 fo no yo choke of a PK family member ba ko no what you say yes start enye easy inti no wo se sika na ba wi na wo be ka say of a PK ni small pin kwan ko che 50-50 na sa nipa na ono de we no de wanya den cameraman na nya den director nya den mum yensu nyansa kakra abi before na adwene na tuntum ache abi adwene na tuntum ache what you say wo ka 50-50 nti wa adwene ka me mbasa me kasa bebre nti mum yenko point no so misira wa ba wo so mon tag amanfo bi ma me na o mo mra no mo meti nyansasem mate no mo meti nyansasem because me dem me machine ho me keka ne ma bani ana me kwa live me hu sa comments bi ne 50-50 ena wanya akora ni sei na ne bi me asem bu okora hu hia kora se me kan but mo ni ma bi ye too much na me pesa me ka what you say Beyou nye Akete nye Beyou ba nso ne Beyou aye no kora no wono kora wa ya buru 50-50 na mo ka no yes enye woni to atopa no enye woni di twa no wo Akete wa ye bebere mo ya nwene ho ide ne mada ara mu fisa mu woni pasa no mu ye social media sa afonfon na yesi ya ba ye bejimi na mama se bejimi mama asere no mu fisa ye nwene na asa ye de moja ni yemu wo tena ba bia me kasa kora woni ha wa yesi handle camera wunim hawa yesi cutting kura di video si we su ma na ye fe ma wo benya hwe na wo de obi wa no na wo kan 50-50 na wo kan ye ope behind the scene munim mu se bia video na ba ye fe nipa na gidi wie ya na wa start ya chire na mo so secondary mo so kwasiafo na mo so aya mo ne na ma chire mu se muntimi fa obi amba mu se obi di obi aba na nipa na be ye fe mu pe na mo na ma chire na mo ko huanfo no sa nkwasi asem no mo so mo nyana mu nyai ye jimi ayete ye kasa so ayete ba bi efiri no yenim jimi sa juma na ye na friend impossible possible because wo expectation no enye sa na ye ba ye ba ebe ye ofe ama na awura wadwini ma wa hwe na wa asere no wani age sa juma na ye easy creativity nye easy what you say ntino woni mi say last time ba live me be ka asem no say woni mi say woni managing wo betima manage obi a
monko primary school JH school no na monko pen krankran bi na mo manage wo mo na munya san kwase asem ne se ye de krankran ni pie wi a na mo no makire monko hu awofo e na meni metima no sa de na kwase asem monya na munya Akete issue buy and Beyou issue buy me pesa me ka bi because me bi atomi Beyou ye mi hu Beyou da Beyou hu mi da yes networking na ye the vibe in social media and so but me dey buy no Beyou and since me kasa answer me quite too much but me dey me buy some more ka 50-50 and more ntimi support but who say adena blow area wo hu na Akete nam ha na Akete nam ha na Akete nam ha Akete agidi awie nti kwase yampanyini wonu betima manage nti ukohunu Akete abusuafo Mingi tire man, I made him the tire and show. You told the tire and show I want to learn. You saw the tire and show one to me and yeah, men over the tire and with me saying, I didn't try whatever we may my video, maybe animal yama. Sending in album. If I mean, Chedaba Hall, humanity, into Moon say, project number out in FFFR. First of all, no can I walk in it, and some become some crannies all walking it. Because me, issue in the bear on a person can be, but my agony when someone can be and yet because be out to me first. Be to me first and me who was see a phobe or work or can quasi assem. I hope a story and me be moved, but as a summer can, because some near as I may, hey, you want to give me video. As some near. Asamne ya pa asamne ya me clayboy na busuani anopa awia anwumire anopa awia anwumire anopa awia anwumire nti won woda wonim de wa yesi samane na wo kura na nkasa kura na wo to as a personal no se won ko awoto na wo ne gere bi kura na twempra na gere na tim di dwuma ma odi ne papa no kwasa ne sitie na kura no hwe approve dia kura na samane duru ba bi wia na wo firi hin wonu ubetimi ayi sei na wakohuna busuafo na busuafo no so adwene no yakete no na mo na machire na mo keka nkwase asem akora na mo agene na de normal me nkasa akora na mo agene na nya normal akora na mo agene no normal but sa nonsense na mo kana chire ni ese mo kama no tum wa agi akora na obi antimi no twepro asem antimi nkọ court echinchina be use obaje Akete di na afiri mo ha na asese but nsem na mo be kana chire no ne ese mo dwene wona mu nu se Beyou nya hwe kura no wa ebi hey gade de no na me video nese mu hunu se Beyou nya hwe kura no wa ebi ibi kura se 1% kura no Beyou ye na wa ebi because Ghana ha nipa do sen ni Ghana ha nipa do no do so but hey misi mi mpedede Ghana ha nipa do so pa but Akete and Beyou sunu wa pie bonkum biare ni fan se ni fa biare bonkum na wo bonkum nwan ni fan wie e ma ni fan ko gina ba bi na nsan keka nkwase asem mo age mo ba munye din mo bato adwuma so amonto aso na Beyou so ntina ne ba bi ko Beyou hu Akete no didi Akete hu Beyou na Akete so didi biya didi nti mo awie a biya nkotena ba bi o tetuo nkotwere ba bi o twere wono wo ba wo ne ode ne ba ma na fama no nkase chinchina fa Akete ko ma Beyou ana sese mo amoba manage Akete no mo manage no but say we kwa kwatena interview we so na wo ka shit na wo ka we 50-50 and Beyou I say Beyou ungrateful na Beyou ye wonum mo ensu enyansa before na ye ka kire ne ma bebre mu ye ka kire ne ma bebre mu me ya asam na me ya be ko me kura me issue be kura man shada me spiti say me issue be me ne kele we issue be kura me spiti say but Beyou ni Akete de enda bia wo behunu comments bia na wait ya na waka say na wait ya na waka say na wait ya na waka say dela samwa a spit ediska agu Akete so ndinka bera samwa diska agu Akete so anka won fa mmero na dia na dela samwa de Akete iska agu Akete so anka won fa mmero mu na munni na okwa yie na se no wonu tua ka iska mo okwa yie na se no wonu tua ka iska na nka bera samwa diska agu Akete so on fa mmero na wundi te Akete agi award no won fa mmere bi on fa mmere wo Akete agi award no fa Akete na dia no ya award award dia ni Akete ya award award ana World Cup ya bo World Cup no na team ebeje no prayer de kwesi ni fie ana captain ni di kwesi ni fie
abi mama ya nwino me pese me kasa bebre ba de we na kasa no push as I reflect back way back me klebo issue no kra me say me ke kama dwenkyera manfo mo ya bre mo ene mo amonnwena na mo kasa no 50-54 50-54 mama wani na wana munya 50-50 adwuma no wonim so 50-50 start I hope say wa work 50-50 kra wo small boy and a small girl and how area wan kasa no kra wo small girl bi wo ho a wo betimi ene na start na 50-50 no mo ay say 50-50 adwuma no nti mo mani na ho mo mani se no enna ho na yetete akra ama na be something big na easy na wo panyin no kra na say wo ye kra sen won no ye na wo pa buru atwa wo kwate sa se bindu we ye no ya atwa buru won no banche wo so pa banche atwa e nyansa sem o be kan 50-50 51 num asam we kura me da me dwene kura me koyo amanfo comments kura mo te Facebook ni YouTube ni he no okwatana ba bia no ka 50-50 na cameraman na nya den director na nya den location o mo nya den ni editor nya den mo ka ga dwuma na ye bete aya tribe ya mini on say 50-50 free fan small pin boga ban small pin mo mra na mo meka bi nchire fans na be hu ni say see na asisi it will be ase mo am support it yeah they will be ase mo am support family ni nyina of PK family support family yeah of PK family we are big we are loud we are so get the biggest boga ban we chiro no list over boga ba na small pins no wa no you start me say woni mi say sa ankura we no say we ebusuani na wo betimi atete be amama be ye superstar start say see mama mi nduru ba bi aya sa be twa nchi because say na nkasa no the libra na ba yem follow Jimmy bi yem follow Jimmy hey don't insult mo yankura mo ni atamo ba shi kakara na yanko small pin ni bisa video no mo kan small pin tia obi a munya good evening fine evening exercise modidi SMP action SMP oh go SMP not SMP oh PK family Facebook YouTube subscribe you don't be one share subscribe and watch subscribe of PK family Facebook YouTube say nowadays and now me buy life from me can me say nowadays I choose quality over quantity say nipa no mo 50 kura no na mutinyansa semase ya you move with those people what you say intino wontim kwatena ba bia na onka se wonke ka wa gini bi e na 50-50 mo ka 50-50 kwa mo ye ma hiche nipa bi awi asimu ga 50-50 wonwene wa support 50-50 Beyou ni Akete issue na kwatena ba bia ba ka 50-50 bia wonwene of PK me na me ka of PK bi mani mi ye we no get but we no beg we no get but we no beg so what you say adwuma na ye nti adwuma na ye no woni de ba adwuma no siti ya woni eh someone who Beyou someone who dey administrate here wala munko na mi video munko na mi munko ndi se dia no ba ka kan yo ba ka biya na yenkuru ne yenko mon subscribe small pin small pin kasa agere power boga ba so na bo boga ba no koso nkakra now we choose quality over quantity ndu say adena mun na wa don't spit man kan se muhunu se sin no ya adena ba out wa siramonko man kan se muhunu tere ba bia kan se muhunu what you say ndu wuni so for 50-50 for no wa misra odwene because 50-50 nti minya possible sa na sa na edit ne e hold the camera no omoda omonya den omfa ma no nkodi akoko bi na mama ya nwene ansan yakasa me be sa me be kan Beyou ni Akete sa gare ka krabi because me tena se ya me dwene ho a me nobody I was nobody omo mo ni me background who I am but still na me hu say me nobody because we are some me nya twin
me single nti ade bia me ye bia no me ye ne single way yeah min kasa bebiri abuja for me de obi ase of Akete family. We love everybody. Keep supporting YouTube, Facebook, TikTok of Akete family. Mo supporting yenko enim. Aha, de obi ase. Di e be san hia. Me na Facebook na me san hu niam bi enko e wa Akete ni Beyou back saga na ho a. Me san be ba ase. Because nowadays in Ghana ha no, wan kan wadwena. Wan kan wadwena. Omo mo nwene no.